nagawa story na my PA Bwana Ndungu. Wapi hao kasichana ka dancers? Kia kailetu kau. Wapi hao kasichana kamekaa nyumbani miaka 2. Kaitaleta musie miaka 2 na ge form 2. Na nikadansa haha. Wapi hao kasichana? Nikadansa alikuwa ofisi. Akakuta Ndungu. Waisha. Waishi. Waisha. Nigethe kukimwe. Na tumbo lako liko na chakula. Na hata kama hauna utajiri mwingi unapumua ndani yako. Hiyo ni ishara ya kwamba umebarikiwa. Let us bless God for blessing us. Hallelujah. Nataka uambie mtu aliye karibu nawe, mwambie tumeenda dakika 45 za mwaka. Mwambie miezi 6 ni nusu ya mwaka. Muangalie vizuri. Mwambie hiyo ilikuwa first half. Mwambie second half, ninashukuru Mungu kwa sababu unarudi uwanja. Haujafanywa sabu na hauna majeraha. Mwambie in the next 6 months sasa ndio utascore goal ya maisha. Mwereri tarere tono wasoga kiharo ndagika ingi 45 mwereri tarere niguo kuingiria bao ya muturire. Andu ni maingirie bao cia muturire. Hau urakwamete ingiria bao ya muturire. Hau uragite rita riri gia. Hau utanathie mieri ino 6 thie kirio utanona mieri ino 6 ona. Leo irocoge tuko kipindi cha pili. Mufiro gaka gona gikanaite. Mwaka uthiaga mieri 10 na riu nitwahutia mweri wa 7. The second half of the year shall be a half of victory. Adone mahotane. The second half shall be half of mercy. Adone meko igwero oda. The second half shall be of multiplication. Adone mojori dhanerio. Shall be a second half of bigger and prosperity. Dio iboga dereme. It also the second half. Second half. Utire kugoa. Utire kugoa. Tondu waga kufungira haha. Tondu waga kufungira haha. Muthako thire. Muthako thire. Okuma nil. No nginya mwena wanyu muingirie. Amen. Mwena uria urugamite no nginya weingirie. Amen. Mwena uria urugameire no nginya weingirie. Celebrate Jesus once again. Amen. Praise team, let us celebrate our praise team. Na Mungu awabariki. Leo si wametupeleka vizuri. Mugitona yaga tha 5. Bishwa nituliumira gatha 8 tucereirwo. Etiguo. Tha 5 tukaumira 8 nigetha korwo tukwenda kugea na revival ya youth tukagea. Amen. Korwo tukwenda kugea na githomo kingi kia hwaini tukagea. Etiguo. Ndio tuweze kutoshelesha watu wote. Tone kuri andu angi makinya kanitha-ini uthaa 7. Na no mende tukorwo na githomo kingi kia hwaini tukambiriria thaa 10 tukarikia thinashara. Nigetha aria matakoragwo na form ya gakorwo ni Ngai. Are you blessed? Wiki yako ilikuwa ya baraka. Leo nataka tuende teketeke. Tondu muthi ndina uhoro muritu muno ugucoka guke handu haha. Uhoro muritu muno na ni uhoro mwega. Tondu ni uhoro wa Ngai. Praise the name of the Lord. Amen. Handu haha ne ukohe no uhoro ungi ugucoka guke. Aria matarakua mabuku thiku ici ni mukurirwo muno ni maundu maria ndiracoka kurutana. Riu ukorwo na ibuku we menya uria tu gwika ugiage ibuku na karamu tondu maundu maingi ni megukuhetuka haha na ni ukaremwo kugia na muthithu wa maundu macio. Ni ngwenda kuruta apology kwa sababu tuko na shida ya TV yetu na sio sisi. Upande wetu tuko sawa, shida iko kwa server za Pang kule Limuru.
Ndiona andũ aingĩ makĩandĩka ũhoro wa TV. Thĩna ti ithuĩ signal itũ ĩ sawa. Thĩna wĩ kũrĩa Limuru satellite-inĩ ya Pang, na nĩkĩo mũrona rĩu TV nĩ kũhang'ĩte kuma hau twanjia gwĩkĩra nyĩmbo tondũ tũraciĩkĩrĩra server ya gũkũ. Server ya Limuru niwe taramũkĩra signal itu, lakini ikiwa sawa tutarudi na mtatuona, but we have alternative. Kimbia YouTube, kimbia Facebook, ufuata ibada yetu hapo, tondu maundu maya makagwo ni andu na andu no ari amwe, na kindu giake ni mundu no gikaga atia no gikorogocanaga rimwe. Kwa hivyo upande wetu tuko sawa, upande wa Pang ndio wako na shida, na tondu muthe ndienda tuthie teketeke ndacuthiriria ni ndirona Karo Mwaura. Amen. Ndiona Karo Mwaura hamwe na ithuĩ, na githĩ ti mũini no tũmũgiria atũinire rwĩmbo rũrĩa wakerugaga atĩa aina rũrĩkũ warĩ kũ? Ndũĩ Karo nĩ arorota atĩ we warĩ kũ, we wangorete kũ? Kwĩna he rũngĩ rwake bado nĩngũkũrũmĩrĩra we ũnjũĩ mũno, we ũĩ ũru wakwa, wata mawega makwa, nĩngũkwenda mũno, we wanyendire iteũĩ, ũkĩnyenda ũkĩngwĩra, nĩwe ngũrĩra mwene gũkũ. Reke mwene oige tondũ nĩwe waheirwo ũguũrio, na nĩ ndĩrona twĩna Mr. Ash. Mr. Ash nake nĩ athomire hamwe na ithuĩ. No wĩinaga rwaku rwetagwo atĩa? Atĩ Africa atĩ Gĩbũi revo ĩngĩ ĩnĩ etarwa Mr. Ash rwĩtagwo revo ĩngĩ, arabu twarĩkia na nyine rwakwa rwerũ. Ũcio ũngĩ we warenga mwaki-inĩ haku, arĩa angĩ matirarenga, na nĩ nyine rwakwa rwerũ arabu hunjie nĩega. Au githĩ ti hega handũ hau, handũ ha kĩgoco gĩkĩ gĩa thaa ici rĩ, twĩtĩkĩrie ndungata ici tungate. Ngai nĩ ndĩrona ũmũthĩ tũcereirwo nĩ andũ aingĩ. Ũyũ nĩ ũcio wĩna mĩwani, we waumĩte kũgĩũka gũkũ, ũyũ wetagwo atĩa? Faith Cool kana ũrĩa hire Karo. Ũmũthĩ twĩna ageni aingĩ. No ũngĩ mũgeni Anthony atwagũthiũrũrũka ũyũ ũrĩ werĩ nĩkĩĩ kĩragũthĩnia? Athiũrũrũka haha ndera ndũng'ũ, ũngĩina ũguo ndũng'ũ, ũngĩringa thĩ ũcoke bounce ta gatenethi. Amen. Naona tuko na wageni wengi sana, tutawatambua vile ambavyo mmetutembelea leo, lakini kwa sasa nigetha maundu maya mothe moke maingĩranĩte, it is our giving time. Hallelujah. It is our giving time. Ask your neighbor, why do we give? Ask your neighbor, why do we give? Amen. We give so that we can restore hope to the hopeless. Wacha kukaa chini, bagi itakupata juu. Bagi eti yaku ndumihurire thimu ya bate. Kĩrĩa gĩtũmaga tũheane nĩgetha tũtũrie mwĩhoko kũrĩ andũ arĩa mwĩhoko wao ũrathi gwĩka atĩa. Kama saa hii nimepewa story na my PA Bwana Ndung'u. Wapi hao kasichana ka dancers kaya kairitu kau, wapi hao kasichana kamekaa nyumbani miaka 2 gaikarĩte mũciĩ miaka 2 na ge form 2 na nikadansa haha. Wapi hao kasichana nikadansa, kalikuwa ofisi akakuta Ndung'u waisha nigetha gũkĩmwe gĩthũkũ nĩ njũĩ thĩna nĩ gũbanga na gĩtimakagia tondũ nĩkĩo Gĩkũyũ gĩa thũkũ, onao nĩ mathũkagia Gĩkũyũ gitũ itigo. Wapi hao kasichana? Hebu niletee hao kasichana. This is the reason into why I call people to give. Bwana Yesu atukuzwe. Sio nitajirike mimi najitafutia.
Ni kwa sababu ya watoto wadogo kama huyu. Where is that girl? Kimbia hapa. Kairetu gakandwa Ngai. Ngai kareta muci miaka iri. Akakirigwo na ithuĩ JCM tuna miaka 3. Kuja hapa. This is the reason into why we give. Unaitwa nani? Jisin Tankina. Wazazi wako wanasoma hapa? Umesoma hapa muda gani? Umekaa hapa miaka ngapi? Wacha kupiga roho. Wazazi wako wanasoma wapi? Hawaendangi church. Wewe ndio unaendanga, kwenu ni wapi? Beteidia. Unatokanga Beteidia? Unakuja hapa? Na kwa nini umekaa hiyo miaka yote na mimi niko hapa na unanionanga na hujawahi niambia? Hujawahi ambia hata kiongozi wenu wa dancers? Mike ni nini? Kama uro. Okedo isi kuhana gutheneka. Kana kakari. Gatithiete cukuru miaka iri. Unasomeanga wapi? Machakos. Pesa sauti, Machakos. Machakos. Shule gani? Ian mix. Huko ndio unasomeanga? You've been at home for 2 years? Yes. Because of school fees? Yes. Na una dancingi hapa kila siku? Yes. Na hausemi? Mwana ikaleta musiki miaka hii. Ne form 2. Uko form 3. Unafaa kuwa form 3. Nafaa kuwa form 4 style. But unafaa kuwa form 4. Sasa itabidi urudie. Urudie form 3. Form 3. Kuna miaka ngapi? 18. Niwe wake sokera. Hiyo ni miaka mzuri. Arudie form 3. Na sasa jutam ni kuisha. Gajira itogwe kate atu akai. We aigua ni ritha aria mutigitwo. Weke atia. Arudie form 3. Sai nikirudia. Sai siwezi rudia form 2 kwa CBC na mimi sijaregister. Wewe si wa CBC. Kwa hivyo unafaa kwenda form 3. Yeah. Nirudie form 3 juu mimi ni wa 844 mimi wa CBC. Sasa utaenda form 3 juu wewe si wa CBC. Sasa ulikuwa na deni ya shule? Yeah. Ukitoka Nilikuwa gapi? 32K. 32,000 only. Guy, give that the two. Nisije tumire mwana atige cukuru riwe gucokera form 3 eguthi form 3 na shule watakuchukua. Nimeambiwa nijipeleke niende nijue kama watakubali. Ujipeleke ujue kama watakukubali. Hai. Weke atia. It is your giving time. Aende shule asiende. Dikojera aende. Ni muge ko ni murahotha muhothi wa muthi umurihire cukuru miaka wetigarite. Mutatoa sadaka ya leo imulipie hiyo miaka 2 imebaki. Haya, mimi nitalipa balance yenye alikuwa nayo yote shule. Nitalipa balance na nyinyi mtoe sadaka ya leo yote. Dungo utafanya nini? Kuheu, kuihokereu. Niwape gari ya shule yangu. Muende na yeye shule. Haya, wiro no ginya ndio delegate. We na siku.
Wokerera uki. Nigetha muno we mwena cukuru muona kabuku ne kata muri atia toku. Ndimwe hokere. We na cukuru, nyona cukuru ni arwagire right ya twana tutu na nikyo araheirwo award. Enayo ne tugukorwo tukimikukwira oro riu ha. Mutigirire ne mwathie cukuru iyo. Mchukue gari yetu. Mwende mchukue wazazi wako. Mwende shule. You clear the past balance. Alafu ulipe miaka hiyo ingine 2 imebaki. Asome bila kurudi nyumbani. Niki. Sini hapo ni sawa. Sini nimekupanga. We have to rescue your future. We uwezi olewa sai. Uwezi ajiriwa kazi na mtu sai. Uwezi ama utaajiriwa kulima. Utaweza kukua nguo na kupandisha kwa ghorofa ya 4. Si sasa tuokoe maisha yako. Ulikuwa unafua. Pia watu ulikuwa unafua nguo wapi? Ulikuwa umeacha shule unaanza kufua? Ulikuwa unaenda kibarua ya kufua nguo wapi? Hapo kuna iko karibu na hapo. Ndio sasa tukopeshe vitu. Nalipo pesa ngapi? 200. Hapana. Lazima tuokoe hii future bwana. Lazima huyu mtoto arudi shule. Hata kama watamchukua the remaining camp, wamchukue aendelee na masomo. Tusimweke nyumbani. Bwana Yesu atukuzwe. Tusimweke nyumbani, and that is the reason into JCM we give to restore hope to the hopeless. To rescue future to our children. Mwana ainite haha na wamuro no aruo muthe aina haha ndungwara nyonia kamuri mwana ndikwara dance koni kitate tu maji mwina kururia mwika murite gukucia biashara na mweri rora kururia mutare ola kururi dumurore thutha turathira handu nie na Boni na Ndungu na Reverend Joy na Chris na mutumia wake tuthamaki tuigana uguo turarihire 7,000 kabaingiro igira mutwarire Nyambuch murie githeri igana ria 50 pesa icio ingĩ tucidie school fees. Mwana no nginya athome. Mofa mwana one aguthoma kada guthoma. Chris mwana one aguthoma kada guthoma. Jamas mwana one aguthoma kada guthoma. Gathuku mwana one aguthoma kada guthoma ni aguthoma. Mr. Charles mwana one aguthoma kada guthoma. Mrs. Charles mwana one athome kada gathome. Mwana one athome. Na tukikamata kuona tamu icio ingĩ itigarĩte ingĩgũrĩra mũndũ ndu no cigũrĩre mwana o future agatiba mũhothe nĩgetha mwana ũyũ agathii thukuru. Bwana Yesu atukuzwe. Na mũhothi wa rita rĩrĩ ndũgatwarwo bengi ũthiĩ cukuru. Mwana ũyũ nĩngũmũrĩha balance ni ĩrĩa ararĩ nayo naguo mũhothi ũmũtonyie cukuru. Bwana Yesu atukuzwe. Atiari mwena ni muhehaga muno. Kajurie watu wangu hai. Nyinyi ndio asome asome. Mwana no nginya athome. Eros ukae hapo. Leo wanatoa sadaka ukiwa hapo. Nginya ageni tutikoba kumutambura. Tabite kuhotha mwana ya athome. Simama hapo. Murahodha mwana ha. Hata wale wako online sadaka zenu zote zinaelekea shule ya huyu mtoto. Tutikikora na mwana haha aratuinira uguo na ithio no kurugaruga haha thiururuka tengera na mwana uri ungi future ni gukwira irakwira witeithie na one arona kati mwana mukiku ona kumurora uguo ungimurora uguo no ri muriu no ena tofauti no nginya mwana uyu lazima asome. Bwana Yesu atukuzwe. Our giving today goes to her school fees. Dongo kugihoteka as early as possible tene rucio oya gari tene sikomwira ndekora mukuyana no menye kana ndihira mukanene ugutwara mundu uri gugutwara ona samata waigwa ni ugut Elias taenda
uri okuigwa ne gwera gugutwara. I think no woe vani ere nene muthie kinya rucio mutigire ne mwakinya cukuru mumenye situation ya kana gaka kira kirabatara ni aturihe akone ge kujoin cukuru rita riri ga join akowe weterera mweri uyu uthire tondu gwa marahinga geterere kahurwo uniform getererio wega ka join next term onokorwo ni form sisi tutakugoja atuna haraka miaka na 18 ukurikia cukuru wina 12 amwe guku maranyaririkana 20 iyo uko ready mesa Niko ready. utaniangusha niangushe narudi shule umesema uko ready kusoma na usiniangushe sawa sawa ujue ukimaliza ukiwa na 20 mingine 4 bado uko sawa bado uko sawa ni mapema. Bwana Yesu atukuzwe. Simameni tuombee sadaka yetu na kila mtu aseme jambo kwa sababu ya huyu mtoto. Just open your mouth and speak a word. Ila mwathani ohorithanie family yao no care, because poverty is the source of what we can see. Korwo gutire thina kwa mwana uyu ni agithomete no tondu wa kigongona gia thina turariria haha horo wa strange altars influencing your life. Poverty is the strange altar that influences setback. Her setback is influenced by that pain. Just say a word.